Hello everyone, video tha ve ki dingin zogtui chim channel hin ka hin lem ki de ve. Christmas hunglun na dingong 23 days bo bakitan. Tunia Thusim sei diu he. December tha I hung lu law sei ding tia ka na koi mong he. Lunglai tong khading mama hin. Thusim hi hung so lo ding hin hi je chun che manglovin an ve chain. Thusim sei diu hi a hi le the Christmas truce akiti. Hi chi Thusim hi World War I kido pi khatna anom laya chu German sapaite le Britain sapaite hen 24 Christmas zan 1914 kumahin hichi zana he ceasefire anabol zengo hi ituma anabol wa ipithil anasu am hichi zana chu na het nom le azona chan anave te te yin pantau hiti Christmas truce Christmas iti teng le heaven truce iti teng le Kigal loadinga kinup to na phat som khata dinga tina hi ei pawa cho Christmas truce anamanga hi German le British le French anaki kap to German hin British le French anakap ko ba hi hichi thil so na hi le French gama Western Front lang hi kido pi khatna anom he 28 July 1914 akona anakipana 11 November 1918 chan hi anachi hi abul nga hung ki pala chun German te hin British te hin koi macha hin sot dinga anagin cha lo hi Christmas ka hi gal hung ki chai ki dinga anagi alo hi July thla ani ki pan chu December thla lang ting le hung ki chai ki tan te tia chu anagi alo hi hichi ji hin ama ho jong hi ha panin an pangwin hi ahin la phat a hung chi chi tan hi le agialo anal bang ta poi ni kho hin lo sot dinga hi tan akum kum hun lo de hitan ihet bangawin kumli zayan analo hi Christmas ni khozong mang theitalowa gal pi ahung di chu nupi te jong he na nagot tapovin hi je hen German nupi te le Austria nupi te jong he peace rally Christmas ki chamde la manding hi agot ji wachun le khayong na ki thot to win hi ahin la chi jong chu government in na sang thei tapoi Pope Benedict 15 pa jong hen government kom hen nge ana nezin he Christmas zan be meithal git su thip ding Kigal loading Christmas ni be ti chu anat sein ahin la he chi jong chu ana fail de kitai hi chi ji chun galong hi tanglo helin anachi jing en hi mihem jong asang ana thiman tai galpi khatna aniki kap to naw mun tamzo chu hi a hi la gala ko nani kap to nai hoi wa azo na he kisel na ding mun lo pha da he leiko tong an kilai wa ani kap to ji wa hi hichi chu trench warfare rong ani kiti ko tong ani kilai to gel wa khatlang team gelin ani ki kap to jiu hi ama hoding nong thil ha samong mong an hin hi aji chu amasango agal kai thei ta povin khatlanga ho hungda do ani ni lew sniper hi lo le mei pum ho chun khatlang te na hin ka beng deu khatlanga ho jong hung malanga hung ki go lew khatlanga te nong hin ka beng deu kisel na dang lo zia chu ko tong he na kilai tong hi hichi ko tong akilai tong hi simena ki bol hi lo ji en lei nem la alai wa hita chu sauta ta chu sepai ni ki go leng ji hi je chun lei anian de du zingin go azuji in tui jong a hlo de du zing ji in adap ji hle jing in hi abang ting le bu bang ho jong an thlaji in tui ho an ki vei tam ting le mun themong hi chelei ho chu an chim ji in hi hichi ji hen hilaya sipai ki kap to ho hin analel hle jing win adam mo in tamta jong an thiden ji win hi alang khada ani ading ma chu ha sa ji in hichilaya chun ne ading ngong hi sipai ho an thlasam hle jing ji win hi tui theng la anamu be se povin nat na in jong tam ta hi sipai ho ana tha ji hi phat hita chun an che ben hi le 24 December 1914 kum chu hung hi tai Christmas zan hung hi ditan ama ho jong he na chewin a in ko teo angai hle jeng wen hi zan hi zinga ong he duty phatte cha bol jing hi khatlanga ho hung cha lo ni ni lew alu hung do sa ni ni lew akap ding sa ki go sa de ma wa hi ahin la ki ning chang lo te in kon tagi la ki la hi hin zan German te na langa kon chun pakai pin la kha hi ahung satawen hi
ito banga ki kap tu gal lai ta hi wanga chun ama ho jong hi Christian hi chi je wa chun a inuwa nom ta Christmas mangdinga an ki go ki hlungkit ten te ti kinap na anom chu ama ho hen a na chi wa hi alunggel chi wa Christmas aman pat o hitai British le French te jong chun khatlanga laki sagi chu anga yuvin azui ta ven hi agu guin ama hon jong Germany te cha lo dan chu ave vin hi le alungyong adong ven hi EP bep hiding ham tia avet chit phat wa chun Christmas tree ana sim thu win candle light them ana khai win ama ho ki sel na langa chun German te chun hin ta do ta win hi chizo phat in German ten Christmas la za chom hin savin zan thip zan kiti ho jong hi hin savin hi ama hon sa chai teng le British te jong hi kitim lel ta win ama hon jong hin sa do ta win hi aji chu lunguwa hi kai je supen hi a inuwa anaman go chu aman thailo wangwa hi alunguwa hi umzinga hi German langa mi khat in lasapa khat chu ahung do tai hiche chun British langa duty ball hong chun kap ding ati ve ahin la a general puvin aza ada e hichia hung da do masapen pa hi migum mong hi aji chu hichila ya chu hung da do masapen pen chu akap jing ziu hi ahin la aman wa choila chu hin sa in hung da do en ahin sa chai tai ahin sa chai phat in British te langa jong chun ahung do ovin khut ahin beng ta win hi gala konen ki ve to win aman cha howang akoi hlagam ta win hi ama honong wa choila chu sa win ama ho pau chi a alam kai ten new chu ahung ki zon to hlon tai chizovin amani jong akyo hlonin phat chom khat jing chan khu ceasefire bolute ki kap to pote nang honang nei kap lo diu ki honang ka kap lo diu atik win akinop to ta win hi chizo phar chun a nawa kon chun ahung aw do jing win loi chapang ho spai ho chu ahung ki muto ta win zu ahin ki choi win abangin gi fahin ki choi win ne thei tam ta chocolate a inwa ko na ahin thot ho wong chu hichi amel mateu chu akithleng to win thakhat in khom win hi inga ngai tua hele iti bepin ki pa na ta dem tua iga ngai to zinga hi jong le thanup a zingin ama ho mun don ta chun anaki panga hele iti bep chun ki pa aumin ilung among ta dem Germany hin France hin chuting la Britain hin ama ho Europe a chi hi ven Kigal masanga chu kinai cha thakada na khom to bang hi ven anki vop thei se jing wa hi hichi hen ama hon jong na ho aki savin in ko teu thu aki sei to win takhat chun khom jing win hi chi jana chun chuting le asipai akap kha ho thilong hong chu ama ho chi chun ki chat na lo hel ten aki put do win aki vui chi win hi azing ni kho hi phadin jong ki kap to na di talovin 25 December ni ayong hen anaki vop ki do win hi hicheni awang hen koi machan Kigal ding lungyalong ananei tapovin ki chamdelin football zingong hi British te chun ball hin choi win ape khom win ti zong aki he chuteng le machine gun an tu zi pound chun amel mate samong an vopi na hi hito banga Christmas kidang ama ho hin anaman lo hi Kigal na muna zong ahin la hitak nom ta Christmas amanu hi ni khat bo an hi sipailam kai hon ahin hetawin hita omucho ama hon ana dei ta povin hi aji chu Kigal pi khat ahin namel ma pa tu nom ta no ma hi le nakabli ngam lo di hi ana ti pi win sting le hitlo banga pan anala alam kai ho chu punishment ong ana pe win hi sun sung se nom ta koima amel ma gel do pha talova ki pa ta khohelo banga hin khu ana man wangwa chu lamkai lin ho akona order ahin mu zowa nithla ayong ahung hitan ama ho jong hung ki khian phal hitai hicha chun alamkai te new zong akingai hle jing thlanin ki kap tu nom di thon poi a hi wang chu dan hi ji chun ama chi gama dinga pan ala ki do ngai ta ji chun ama ni zong aki khian thlonin ama nin sanghol kil hi akibot do tu thlonin akipitu thlonin hi zo phadin salama ki bol to win aki kol to win aki khian ta we nithla hungi pharin ama hon jong mei changen aki kap to pan kit ta we
The Christmas truce kiti hi che Thusim iga se cho lung nat zong a hle zengin ki pa zong a zap din thanup zong a zap in hi lit lelal ding ki chu na zal gam lego ke be ding ti na zala ani ki kap to wa hin sting le power sang pen hi nom na zala ani ki kap to wa hin tu zinga zong ezu tela zong hen hi to bang he zing na la jin hi akhat langa email ma ho zong mi hem in ko lo ko ne ki ngai pi ne ei zong ki ngai pi ne in ko lo ko ne ki hi chi zi en mi hem khat le mi hem khat hi aki he thim to lo le a he thim ding dang ta poi hi chi Thusima ko na thil tam ta he do ding min azo na pena ga sei nom ki chu hi a hi le Christmas ama ho hin ha sata anaman do hin hi chi zong chu aman chai chai wa punishment mu azong anom na lai set a hin ei hon wang dam se a Christmas imu wa iman theiwa hi le ki pa ta Christmas man lut dan hi pakai je supin man lut dan hi i het uwa iman divin subscriber hi members hin viewers te zo si advance a iga ki team na wa hi hitsana hin nga tautin muntina amzo se anadam se che uvin